e te fau le malai o le sila tali matangi le fautu ngā tangi Samoa le matangu fie leo le atua wa ia atofa ai le aso na lupe ma le tai ao salavas fo ia tupe ia le viinga ia te ia matou tali tonu a muli se taimi tu fonga le saunoanga au tu le nei aso e anga tonu ai le mawalungo le nei tai ao to e foi se matu pala pala le malu tau aso o le maote le nei tai ao ai au te tu la ima le nganga falo alo tau tala foi ma le ava tele fai masui o se tofa tau moli le Afioga le fonga fitalai o le fala fofolo o le palemeni o le toa na vini mua o le whengainga a inga tu mua mo puli tau ina matou whatalofa tau ina matou whatulima e awhio mai le nei tai au sua lau sunga le tai tai o le sauninga lau sunga le tai tai e le Kalesia Worship Center Samoa ma le lalolangi lau sunga le apostolo to uta alori Afio lau Afioga le tai tai o le malo le pale mia filifilia o Samoa lau sunga honorable la uli le mali toa po la te wafos pa ia le tafitolu whatau ngai o tutino le tato malo pa ia whale anganu a ma malu sau sau ngata le atua malana ngaluenga Afio maya su maya tala maya ao lo to langi mama male soifua manuia le nei tai ao. Greetings in the name of our Lord Jesus Christ. It's an honor and privilege to speak on behalf of the Speaker of the Legislative Assembly, just to welcome you all to this special occasion, this special ceremony, the official swearing-in ceremony of the Ombudsman of the State of Samoa. Afio maya, tala mai ao. Tu sai mal tātou pol kalame, o te wala au ma le whalao le lau sunga le taitai o le sauninga. Mo le taitai ino le tātou whamoe moe, i se sauninga alo te pupu. Ma le nganga whalao alo. I le ava ma le whaaloau tele tua i fwoi lumo le pa ia o le maota nei le Afioga le palmia ma rou kapaneta ma fwoi le malu nei popotonga. I just want to greet everyone that is here in the name of our Lord Jesus Christ, and I want to thank you. It's an honor to be part of this occasion. Tu oi man whalo alu tele. Ala tatu talo. Le atua tama le alu ma le anganga pa ia. Le atua o Samoa. E silsila nei potpotonga o taitai nei na e tofia e taitai le atunu. Le o matou poto mai ono le whamoe moel nei as. O matou wala watu I lau fio mai. Nganga pa ia taitai matou. Fetalai whatonu mai. Aftai le maliu maltotua Keriso. Aftai lo nganga pa ia. E le swafa man malo Yesu Keriso. Amen. Amen. Watu le foi pese, moldato pese.
Datou whanolongo mwhafonga de upole atua. O le Roma e balu alo le whai upo e luasful balu e o totsful. O tatou ilo fo i e ngā lulue whatasi me umai le lei ai latou e ua alo lofa i le atua. O e ua wala wina i lona whinangalo. Awai, o e na sida fia e ia ana mua. Na ia tō fia ana mua foi. Ia fōlinga i latou i lona alo. Ia fōlinga i ate ia. Ina ia avea o ia mauna matua o le auso e tō tele. O e na tō fia ana mua e ia, ua wala wina foi latou e ia. O e ua wala wina e ia, ua taua mea tonuina foi latou e ia. O e ua taua mea tonuina e ia, ua whamanuina foi latou e ia. I will read in English. And we know that all things work together for the good of those who love God. This is Romans 8, verse 28 to 30. And those who are called according to his purpose. For whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren. Whom he predestined, this he called. Whom he called, this he also justified. And whom he justified, this he also glorified. Yeah. Maybe I will try, and I know some of you will not understand Samoan, but this is the purpose and the calling of God. Everyone that is under this roof, you are here today because you have been called by God. It wasn't your decision. You have been predestined to be part of this. I don't know if you understand this. You didn't just decide last year to come here. I asked the two officers who came to see me, I said, why have you chosen me? And what I'm going to do. What it is for? Because I'm not very familiar with what an ombudsman or ombudsman, what does he do? Okay, now I understand. But this is the purpose and the calling of God. And what a role to be an ombudsman. O whalong watu o tangata lea e ave uma i ai whaingatā ma whawhita uli o me lelei ma mea whaalelelei sei tulou e tau ai uma i ai. Ngā o Yesu e ave e lea mea a. Ngā o Yesu e whaikani e mea ringe. Sei tulou a te lopa ia Vui. But Clarence, you were predestined for this day. This is what the Bible said. Your gift and your calling, God knew it. You didn't just walk into this place. And then he said, when you are in the purpose and the calling of God, you will see an amazing thing. All things work together for the good of those who love God. I don't know if you ever thought of this. Kuranga de leidon mea neke vai aku e ngā ioi ia mea uma e wheso soangi atu e i awange e a moa le wala au lea le atua. It is not about us, it's about him. Se kurou. Afkairo Afioga al Palmia. I want to thank the Prime Minister for keeping the faith in the House. Tai tainge yol maro,
I've been watching you. I've listened to you. Watching what's going on in the house. Because today we are being challenged by all kinds of philosophies of life. And you know very well. We have worked all kinds of things. It doesn't work. It will only end up in fighting and division, and it doesn't work. That only Christ can bring peace to Samoa. We have seen it. You remove Christ from Samoa, we have nothing to stand on. Our purpose and our calling is Christ to be the head. Clarence, you are predestined to be conformed to the image of Christ. This is your calling. Every one of us. Eu foi ao kongi foi pure mare. Foi foi mitska so stagata o I eu foi ofisa. Tato uma nga bala au ka ko ele tu. E da so ke go foi ngai, e da so ke foi mene, e da o au me alofa. Your gift and your calling, you look at yourself, you are unique. Don't compare yourself with anyone. You are unique. Why? You are special because God called you. I understand Samoa is a religious country, but not everyone believes in Jesus. Not everyone. But I challenge the house today. Let's serve the Lord faithfully. Let's do what honors the Lord. Yeah. Now what was here, Mary? There was Afioga Vui. Okay, eu fosse tangata baku mo e Africa. Awai kaya mo meia mo oil ko wai. You're going to take all this to your family. They're waiting for you. And here you are burdened with all kind of things that people throw at you. Beautiful yaki oi. Yet you can do it because you have been called. You have a purpose. You are unique. Your talent and your gift, you are unique. You can do it because all things work for the good of those who love God. Còn không mau gì này, okay, đây sao phải phép sẽ lao ngồi phá lỗ cùi ao cùi. A religious symbol that doesn't mean anything because I believe in this word. Ao lại ông mà tròn bên này, cái khác pháp biểu Christ. Sáu đơn để lên ngầm một linh ngà rồi. Moreover, who has predestined, he has called. Kuso predestined mean nga bala au oi fa me alofa oi fa makwo gift of talent longo winga ai kikiro fo yaki oi ede oi se ichigia po se fo mai e ke vai fa yaki oi e fa piko oi wa fa oi de ko monemeda so fa fia whom he justified he glorified e umai mede ma wonunga me wa ave ai fa ai nga oi de tu upu nge la Afioga le tu e mkapti ya pe aka ko sustai because Clarence, you're going to take this to your home, your family, all the burdens of the people. But I challenge you with one thing. Sa kupu ya Paulo ngai tangatai malako umasai e konito. Ta kupu ya Paulo ke bo lokonito ta upo. La fa ko Paulo. Opai. Ka wai mai umako meanga ia ka. La mare on sai mako on sai ma o masangi fo no fo pui o masangi fo tau ai ma fai ai tala tangata o masangi o mai ra fo bai. Ai fa per kala Paulo. O lo pui I'm protected by a weapon called righteousness, left and right. Melo fai o la mi ko nga ke pui nga oi. Left
and right. Right is the sword. The left is the shield. Mea no le amia kong. I fire le amia kong. Olo bold you. You are very bold when you do the righteousness of God. I live in me. There's something that surrounds you because of Christ. It calls a hedge of protection. They'll say kala. Sakan ilo me sakan yin mera. Me sakan yi. Le tua anga le pa nga ke pupuya yopu whatever ngo fasik nga yop. Clarence awar kare penga pu le palea o le palea e kare pe de ambio le ton. O le palea dem fight. You cannot be attacked from outside. It can only be attacked when you can only be when you walk out of this hedge and do your own thinking. Stay in my love. That's what Jesus said. Stay in my love. It's the most powerful thing on earth. You cannot be attacked from outside. The only way for the enemy to attack you is when you decide to walk off of this protection. Satan knew. Mama e lo le ya sa ka ngi ka nga kol popo ko ngai rai pui pa nga mar ka kai do pui el pa le tua fa ftai fa oful fale nei tai tai el malo pui. I pray for the hedge of protection that the enemy cannot get into the leaders of our nation. Bless Vui Clarence Nelson, his family, and all that he does. From today, as he takes on this role, I ask for your anointing, wisdom and revelation. Show him what to do. You have called him, you have predestined him, you have justified him and glorified him. Thank you again for the truth of Jesus. In your precious name, amen. Lau sunga le tai o le sauninga. Lau sunga le apostolo to uta o loli. A to manato lo tu le loma le saunanga au tu le nei aso. Pale whengai. To oise matu pala wala ngā wenga fita. But we feel the anointing of the Holy Spirit this morning. And especially His presence with us. As this is the main purpose why we are here this morning. Not only for the official swearing in of the new ombudsman. Ye tato o le atua, ye yalo fangia. Tato talo for His blessings and His healing and His protection to be upon Vui, malona wala wina. Pamalo faftai, mo ngalo wenga fitali nei tai au. Au tu natu lava noa malfalo alo, ila wa fionga le fongftalai. Mo le fatou tai o le sauninga o le fatou tonga. O le fionga i le Komesina o Sulufa'iga ma le agaga faloalo. Faafetai atu le foga le aso lausuga le fai lautusi o le fono ao faituna fono a o leʻi faatinoina le faatautoga o lauafioga le Komesina o Sulufa'iga o te tāpā ma le whaloalo o lauafioga ina ia e tulaʻi ane i lou nofoa o loo e alala mai ai a o ou whailoa tulaga aloa ia nei. Ua ou taulimaina le whamaoniga a le afioga i le ao mamalu o le malo i le aso 2 Iuni 2 e lei unga fono o le fono ao faitula fono o le aso 2 Iuni 2 na fautuaina ai le afioga i le ao mamalu o le malo mo le tofia o lauafioga Vui Clarence Joseph Nelson i le tofi o le Komesina o Sulufa'iga e tusa ai ma le mataupu 2 o le whavae o le malo tutoa tasi o Samoa a feiva se lau ono sfulu.
Whapea le fwai upu fitu, ma le fwai upu valu, o le tūla fono Komesina o Sulufa'iga lua afe sfumatoru. Pepa whamaunia o tō whinga. O au, tui ma le alifano va le toa sualau vi le lua, a o le malo tutoa tasi o Samoa. I lunga o le fautuanga le fono au faitula fono, i le aso luas fulmaleono iuni lua afe luas fulmaleono, ma i lalo le mta upu valus fulmale lua i lona pui pui tasi, ma le valus fulmale lua i lona pui pui tolu, ma le pui pui a, o le whaavai o tutoa tasi o Samoa, afe iwa se lau ono sfulu. Ua o tō fia ai, Vui Clarence Joseph Nelson, e a vea ma Komesina o Sulufa'iga, ombudsman mo le vaitaimi e ono tausanga. Tu ina atu lo nei lima, i le aso luas fulmaleono i ulai, lua afe luas fulmaleono, sainia tu i male alifano, vale toa sualau vi le lua, au o le malo. O te tāpā ma le whaaloalo lau Afioga ina i e Afio mai le laulau i luma nei mo le whātinoina o lau tautonga. E mo le whātinoina o lau tautonga, mo le tūro wa ao tau matau lungo le Sulufa'iga, ma whaitau le tautonga i le ngangana Samoa, ma whaaiu i le ngangana Whaperetania, ma lo whāloa. O au, Vui Clarence Joseph Nelson, o te tautō i le atua e ona malosi o malapa. E whaapea. O le a o tautua le lei ma le whaamaoni i le malo tuto tasi o Samoa. Ma o le a o whaamaoni ma tau ave tonu o utiute o le tōwhinga i le Komesina o Sulufa'iga. E tusa ai ma le tūlafono, e au noa ma le fefe, po le whaapito, alofa, po le loto tīngā. Ma o le a o le whaalia i se ala, tautino, po le whaala atua, so se whaamtalanga ua o mauaina, po o e avea se tasi mau sui. Ai vanga nai ona mana o mia i le whaatingonga o lau ngā ruenga. Ia fesosoani mai le tua i Aotearoa. I, Vui Clarence Joseph Nelson, swear by Almighty God that I will well and truly serve the independent state of Samoa and will justly and faithfully carry out the duties of the office of the Ombudsman in accordance with the law, without fear or favor, affection or ill will, and will not directly or indirectly, except as may be required in the discharge of my office, divulge any information received by me or on behalf of myself. So help me God. Whaftai, whamna more saini lau suafa e lau pepa tautō lau Afioga. Whaftai lau Afioga, manuia le wala awina.
le avatele ma le whaaloalo, le lao whaapitole nei, mo le malelenga mai le fionga le tātou malo, la noe lau fionga le taitai le malo, lau fionga le palemia whiwhiria ono po la aule le male tōpo la te waufosi, mo le saunua ngautu, male anganga whaaloalo. Toia mai sau pati e via le li. O lea ua mapu I whalematu le seunga li. Mapu ia ini e whane le tiunga whale upolu. O wa lea ua malumaunga le tai au male aso. Ina ua maea o na tātou sau. Ila ua olive o le whaal tanga tātou te mua mea I matautu saa. Whaafetaia lea tua malona alofa, whaasalafa, ua tātou waufanga, poto ai le manuia, ma le fia I tia whau nei. Ori ai le ngang whaafetai, lau fionga le apostolo, to uta loli, hawa le upu whalai au e tō matawina ai le tātou tai au male aso. Whatala ia I maunga ao pa ia o le tua, le tua le tama, le tua le alo, le tua le nganga sao, le tua o lo whaavae ai le tātou malo Samoa. Ia iate ia pelo na vi inga whaavavau lava. O pa ia o tia whau, o pa ia e tu mau. O le malai o le whautunga tangi a Samoa. O le malai o tō whinga Samoa e fofola ai le whala. Le siapo lau tele wa uma o na tāma manu, a wā le paia, a inga. Ta pa au, a inga o tupu, a inga o nofo, a inga o papa, ma inga te whaiwha. Ai nane Samoa o poto. Pa ia lava lea wā inga, ma lātou tama ma o lātou wā inga. Le usonga atu mo mapule I tu au ma lātou wā. A inga I le tai, ma le vaa o fonti, ma Samoa. A wao na paia ma mamalu masani tu launa ia. O lea ua malu tawe e paia o le tātou malo. Hio lau fionga I le tamainga. Tu atua tu pua tamasese efi ma lau masiofo. Hio voi lau fionga I le sui palemia, minister o le kapeneta. Sui minister ma le mamalu o le fono fatonu. Fio lau fionga I le fofonga fetalai o le maota fono Samoa ma sui usu fono uma whiriwhiria a wā Samoa ma lana whainga malo. Fio le paia maulunga o lii ma tamaitai o le whaamsinonga. Whaamsinonga maulunga o whanua maswafa. Tai nane fo I le tu tino o whātaua ngai e malu ai le tātou whainga malo. A wā le tātou waso ma le wha moe. O lea ua tātou tepa I ula, matango I ula, futi a manu ula le so. A wā o le wha moe na lupe, o lea ua tātou waufanga poto. E whaatino se tasi sauninga, taua loa, whapitoa, I tō whinga le tātou malo. Tō fia lea, o le Komesina, o Sulufa'iga, I te tonu o le sa tātou malo, ma le tātou palemeni. O le tō whinga lo ia I lalo le whaavae o le malo Samoa. Tu sai ma le mataupu valus furu walua. O le malo tu tō tasi le tasi iwa o nos furu. E whaapere whaiupu fitu. Ma le whaiupu valu o le tula fono o le Komesina o Sulufa'iga. Lua afe suru martolu. E tatau. Ona iai se Komesina alo ia. O le whala paputonga o Sulufa'iga I te tonu o le tātou watanu. E leto e nāma se laina, ua mawai atu wasa o nisi fo I o tupu mai e o le tunu. Sa lātou tau aveina le nei tō whinga maasa asa, le tau wha mautu wina, o le nei tū tino le tātou malo. Ma le talitonunga na whata oto e tātou matua, e iai, sei tū tino whapenei, e tua iai le ngā luenga wha mau popo a le tātou malo.
E le to e au talaina fo I tūlanga o le tūla whono. Komesina Sulufa'iga lua fe sultolu lo fata oto ina. Hai inga whainga whawae. Tainane tūla whono e wha tonu wai le ngā luenga. O le Komesina o Sulufa'iga. O se I tūtino le malo e te tau lava o na tapena a toa. Ma tapena I le tūlanga e te tau o na iai. E vava lua so tau au ma le pale mene o Samoa. Vava lua so tau au ma le fono whatonu o Samoa. Vava lua ma so tau au I matanga luenga ale malo Samoa. Ma o se matanga luenga po se whala po patonga e te tau o na ave iai le whaalolongia al tatu malo. Ai sea, o lo ta oto ai I le whaavae papa na mafu ai o na whaatui le tunu. O le Sulufa'iga mo e ua pōpunga tia. O le Sulufa'iga mo e ua le mautonu. O Sulufa'iga mo e ua mana o mia le vesosoani. Pe a whape ua iai ni whaafita auli a waunanga. Tonu le malo, tonu le tunu, tonu le ekalesia ma Samoa atoa. I le tūlai mai e le whainga malo whiwhilia o lea iwa se fulu masina. Talu o na tūlai mai. O le tasi le nei I tū tino sa tilo iai le wha taunuina. Ma le whiwhilia o se tasi e te tau o na tau aveina le nei tōwhinga. I ala o mea, sa whatati ai lunga o taitainga, whainga whaavae ma tūla whono whatontonu. E te tau ai o na tapena se tasi. Awa le valawina o le Komesina o Sulufa'iga. O le sa whatino inai. Tu sai mai a inga o le whaavae le malotu tō tasi o Samoa, tu la fontu mau. Ma matau pu uma, o le tu la fono o Komesina o Sulufa'iga, na whatatia mai ai, le tōwhia ina ua iai le tai au le nei. To ono nisi o le atunu sa tusi talo sanga uma. I lalo ai a inga ma whainga whaavae, ta pena ai ia maua no tangata uma. Ona whai leo le tonu mautu pia mai a le whilinga. Sa mata mai, e le taitai whono le komisio le whainga luenga le malo. Ona tu ina mai le kapeneta, ona whao ina mai lo lea. Ia ao le fionga le whonga whitelai, ma le pale mene o Samoa. O le so, o lea ua tātou patipatia. Le whiriwhilia alo ia, o le fionga ia Vui Clarence Nelson. E vea ma Komesina o Sulufa'iga mo le nei fo iono tausanga. Ato ai ma le tau aveina uma o tiute, tala whengai. I lalo le tū la whono le malotu toa tasi o Samoa. Le tū la whono tū mau, tainane le tū la whono Komesina o Sulufa'iga lua whelu sutolu. O le ata oto ia usa ma uwhainga wapa ia ia te oe sa tuala ma uwhalingilangi. Fio inga ma le maupu, susua, fio alo wafu suanga, tainane, le ralatai, matua whetalai, ma sa le mulianga. O usa ma uwhainga ia, la ua fionga le Komesina o Sulufa'iga o lea ua tātou au whanga poto le nei aso. Su i le ula lea Samoa ma lafo atu i au tau au. Awa le tau aveina o tiute pau ngalwenga. O tapu vaitasi ma io ina uma le kapeneta. O tapu vaitasi fo i ma io ina le pale mene uma Samoa. I le lafo e talia lo ia, lo whiriwhiria, e avea. Ma Komesina o Sulufa'iga o Samoa. I le nei ono tausanga. O tū maanga le tātou malo, mo le tū lai mai le nei taimi, tā ua Samoa nofo le lei. E tā ua Samoa nofo whealofani. E tā ua Samoa nofo malamalama. Aua a manino a le mata o le vai, ua toa fo i le tai. E aso le nei e leo se aso na whaafua veta, o le talitonunga leo au nei marka peneta.
a wai le ai se tautua e alu fua e lei foi se tautua e le tauia i lau ngā luenga sa whauao whaupō i le ofisa o whaamasinonga i nei tausanga e tele o lo sila fofonga o le atua mai sa tapua i fo i Sāmoa i au whaiva alo whirima mai le ai se masal salo i a te au nei o le taitai o le malo ma le kapeneta ma le fofonga whetalai e tau mateina loutu lai mai e te whesoso ani mai le mau mea o le alu nei taimi tātou vai lui tau a tātou whengai ma Sāmoa le nei taimi soi le lalolangi soi le tāwiringa pua ngā ma whaingata whawhita auli tātou te le manau mia whalau whasaina sauaina whasioti tangata mea ese u whengai ma Sāmoa e manau mia le tātou la lango whatasi e whesoso ani e fo ia whawhita auli mosi o tātou atunu o le matou te talo le nā. Vui, o e msi o whaltua, sanga ia e ai o le tai, iau ainga, pa o le mangafa. Mauto uma e la lango, a wae le e o whaapele o tapua ia o whaipa. Ne yaso o ainga, pa o le mangafa, malato uma e la lango, whaatua tua i lau tau tua o sa whaimo Sāmoa. Ia whaima vi ingo le tua. Ia sa inga ia e la io ai o le tai, ia vanoa le kapeneta, ia vanoa le fofonga whetalai, so se teimi. Ia whai ai se whaasoa ini mata upu, e te sila fia, e manui ai si o tātou watunu. Pa ia male mamalu a inga paolo mangafa, tātou iai le so, ia utou manatua, ia o tātou te talo, mo tātou Komesina o Sulufa'iga fau. Ia maualo na maalosi le tino le anganga ma le mafau fau. Ina ia tau ave i ona tiute wa tātou tofia i o ia. O tofia ai e Sāmoa i le so. E tau ave le ngā luenga a wāse manuia o le tātou watunu. Aluia oe, ma le nei malosi. E te lave ina i sala elu mai limo mi tiana. A wā tāte whaatasi pe ma oe. Go with strength. You have rescued Israel from Midianites. And I'm sending you, and I will always be with you. So for my manuia. Ha malo sa noa. Ha taita noa I lau fionga le taitai o le malo. Sa noanga lo tātou malo. O le tofafa lele foi lele mawalunga o le palemene o le fono usu tu mawalunga Samoa. Wa atu le tapo inga le tu tino pa ia mala mamalo le whamsinonga. Hai le whano no ngā mnu o whaululunga ma le o whainga luenga o whauina o le tala leia le tua. Tapo inga Samoa o whafonga. Whamalo ma lele. Whaftaita noa wale whamoe moe le nei asu. O le mātou te talo. Utu mai le langi. Whataleni mai le langi. Whatamao a inga mai le langi so whinangaro. Ta lofa le whaingo fie le tau saino le saa o Samoa. A le saa whai mai mamalo Samoa le saa e tila le whautanga e tō wha. Tau mua le tō wha. Ai o lo to'o pe le whinangalo le tua. Whaftai ma lele whaftai sau noa. Sanga whamanuia le tua. I le whaingo fie le nei aso. Ia o le lao le nei. Mo le sao noanga lana fionga le Komesina o Sulufa'iga. Le fionga ia Vui Clarence Joseph Nelson. Ma le nganga whaloalo. Ia o te talitonu mai ana pai lango ia le pa ia sau na tal tato mafitanga mal tato taiao. Ile to ita vai ina isfam talanga wa Samoa. Ia le atunu tofi. Le fale vo e po mau. O soolon ta iao. Mai te tulu itao. Fata lolo la pa ia. A ole nei asu. O le a whanga tonu le
malama mabili tonu le fia mai na manga I se manatu e tusa o le tato wha moe. Le sua lau sunga le taitai o le neisau ninga. Wha pea ia le au whainga luinga tutofia le atua. Ai mese si au whanau wha le stala o poasa. Le tupu, malatu, wha aftai le afio mai. Afio mai se itu lou to finga mat. E fa tu lou te foi le afio o fio ngale. Tama ainga le sui o son o fono sui to fia lo fio nga tu ya tu ankol efi. Mal fal tua ya fit filia. Afio lo fio nga pan mia lo fio nga la auli o malia to. Tai nani le malu minsta o kapenet. Afio vo ia lau fonga fitalai lau tau wha au pa au muri pola. Ia masui o pan mene o Samoa. Ai meise le afio le mamalu o le ofisa o whaamsingonga. Ai meise na ia o uso mana ia o tō whawhine o tele tau sanga. Sa matou ngā lulua I puna unou a wā se manuia o Samoa. Afio vo I tatou paanga masangi. Masui mai malo I fafo mal mamalu le diplomatiko o mfainta to fatasi nei ta ya. Pa per pa ia o le lasi o Samoa wa fanga pot. I a inga ma wo ma e o masani. I le mautang e ma I lunga o le live stream o le Facebook. Faftai lo Samoanga matango fielo fiongale. Le li fai au. Ia le lopo se fata sa tatou le nei to finga a o titali toni le ai wa fai al tatou tai sili le nei aso tatou te fia ma oli ai a wa o to finga lava mai le tua ele tau silingia wa wala awina ile nei tangata fata wa fa au se tau tua mo le atunu E ona o wha malulu atu I lau fionga le li palmia, ma lau fionga fonga fon. Wa pe fo pa ia ma le malu sa nei, ona o lau le au wai le teimi sa fa tapu la mo nei fa tau tong. Ona sa au fai malanga inu I fafo. Fa mai ana I tiute fa msingo. E fai au masui o Samoa mal Pasifika. Ai wa avea fo I lea mea o mai tauina. Matulanga o wa whaawinga se fo I edisi I lunga o social media. Pa pea I le lava o sola vui a le sau e whaingianga ngalweng. Tau e fionga le li pa mia ma le pa ia o le mawhitanga le neita ea. Se tasi I lea whaafitauli. Wa a fia I tele a ia tau. Ma pe o sa nganga lo fionga. Ma le nofo whalo whani. Tangata o le tatou atunu. O le whao ngā se o le social media ma a penga te whailangi. Whatupu vesi ai I le vāo tangata ma te tonu o ainga. E o voi e kālesia o a fia I whaamtalanga sa ona lafo. Ma winga le mi ngā ma le popoi o tangata I lunga o social media. Ai mese wa afia tuai man fana witi o tato lu mana ila matai tai se ai la to mafau malato langona malato amionga o te tal tonu e tasi le mta o te tau ona silsila toa iai le ofisa Komesina o Sulufa'iga e sa ili ne au wala fofo ele ngase lea o peio se fa mai ia Samoa ile nei vai tau. E telefo inisi ngā vaenga o le soifuanga manuia o tangata o le atunu. E tauna ngā I eisi sa ili linga mga luenga le ofisa to fionga. O te fia o tanga I atu o le fia o mai e le tamaitai minstar tupe. Mo se pākeki ala toi whaatatia to le mato wa ofisa. Va mol mole talia Roma pasia
O tatou ngā luenga o te tali tonu le tau lango sua mai I tau mwhainga umale nei ofisa le a tau mwhai ai. Langa fo o tatou ngā luenga e pei o na Sāmoa le taitai. E whai whaatasi mo le lumanai o manuia o Sāmoa vi ia le tua I le ngā lefa. O te whaftai fo I leo fionga le au malu o le malo I lau whaatautanga o talia aloa ia ele whaatau whala inga al parimene o Samoa. Mo le tofi ina o nei tangata whaatau wa. Whaftai I lo fionga al parimea ma le malu o sui uma o le whono au whai tūla whono. O te tautino atu o tiute ma matawhai oi pe o na wholasia mai I le whaawai ma le tūla whono o le a o taumawhai I le mea e ngata I le mawhai. E whaatino, e tusa e ma musumusunga ma le angang pa ia. Ia ma le tusi le na whai ela o tautonga nei tai au. E mori atu fwoi lau whaftai tele I o wainga, o uo, ma e masani ma lātou, mo lātou te talo ma le lātou tapu wainga. O lewa ma e a le tau tua sa whaia mo le whaamsingonga o Samoa. A o leo wa toi te tala mai ele silsili ese. Leisi pai totoa. E wha au inai sa au nanga mo le tatou atunu. Momoli atu lo whaftai whapitoa si au mana mea si au tolua. Levan tausanga o palonga nei fine I a. Ma si au whanau. Mo la o tau langa sua mga luenga. Na o le pei on sa noa e le le li fai au na le li fa ola si le fier fainta o le tūlanga o le tau ong sai ma le tau lava pale. E avate fo I malu poenga I tau pa ia ma le tau mamalu pa wha peo sasi si wha mtalanga wale a tō sa o tau silsila. Iei lava le talitongunga. Lafo ia luu le ai ngā e pe o tato upu masangi pa mangalo mai so mato vai. For our non-speaking, Samoan-speaking audience, both here and present online, thank you for taking the time out of your busy schedules to witness this event. I am humbled and honored by your presence. In particular, I wish to acknowledge our donor partners who have in the past and continue to this day to assist the Office of the Samoa Ombudsman. This is no better exemplified than by the ongoing presence in the office of two Australian volunteers. I think Rachel and Lisa are their names. I'm still trying to get used to everybody's names. Under the Australian Volunteer Program. As we all know, human rights and good governance are not new things. They go back to the time of the Greeks and the Romans, who believed in citizenship and representative government, and go back to documents such as the Magna Carta of England in 1215, and the time of the first king of Persia, ironically from Iran, who invaded Babylon and, according to the book of Daniel in the Bible, freed the Jewish people from captivity and declared that all people are equal and all have the freedom to choose their own religion. These are the concepts upon which the United Nations declared the United Nations Declaration of Human Rights, which Samoa in 1962 adopted into our constitution when we became sovereign and independent. So, when you ask what the Office of the Ombudsman does, it is based on good governance and human rights. Those are the foundation stones, ale ofisa. You are probably also correct, Afioga, that not many people know what the office does. Well, that's going to change, starting from today. We will try and ensure a better understanding of what we do to the people of Samoa, and we will always protect zealously
their rights as people of this country and as people of God. There are many modern challenges. The protection of children and other vulnerable groups from the internet is a big concern. Other countries now are limiting the right of access to children to the internet. This is something we need to think about very carefully, because we just do not take what other countries do and apply it. Samoa is its own country with its own social strata, and we need to be always very conscious of that. We also all know about the high rate of sexual and other violence against women and girls, still ongoing. I know from the time that I was a judge in the building next door how horrific this is. And we also know that we must secure for future generations the right to health and an adequate standard of living in this country, which means also the right to a healthy environment and a right to freedom from damage caused by climate change, loss of biodiversity, pollution, and now the new threat of seabed mining in the Pacific, which is occurring next door in American Samoa. And I assure you, will come here at some stage and will affect our country. For these things, I will make the apology now to the donor partners. I will be a pest to you. I will annoy you. I will keep banging on your door for assistance until you open it. Because the Bible says, knock and the door shall be opened unto you. With your guidance, the office will seek to work together to make a better Samoa and indeed a better Pacific and a better world. I think Michael Jackson said it best. If you care enough for the living, make a little space. Make it a better place for you and for me. Whaftai, ia manuia tele le neia so le alofa ma le anga lei le atua. God bless, so forth. O longona le maota le nei tae au. Whaftai malele, whaftai saunoa i lau Afioga le Komesina o Sulufa'iga. Whaftai fulu tō whātala i lau Afioga Vui na nawa taua. Mātou manato le tō whawhalele le pa ia e whaifo. Malai ola mana whonga. Wasa tuala mal maulunga tau si watele e salmurianga. Whaftai saunoa. Mātou talo whaauau. Anga le leile atua. Whasawali lau ato amo. E tū pele maunga e peo se mōli e suru atu lo le malamalam. O asa mua mana whanau mo lumana. Hamalo whaftai. O tato o mai le taulau meo le tato whamoi moe le neitai au. Ai le whai le talo whai ua le nei sauninga. Whai lo leo whatau waa mato whatau mo mole le Afioga le whonftalai. Lau sunga le tateo le sauninga, lau Afioga le li palemia. Sui palemia ma le paia o le kapeneta. Ma se foi le paia o le tutino le whamsinonga. Fia mai o lau Afioga le tamainga ma le masiofo, lau Afioga le Komesina o Sulufa'iga ma le paia o ainga. Moli atu le whaftai tele. Tāpo inga foi le palemene. Whaftai tele, uma malu le sauninga. Ma tū maulunga le whamoe o ale wala wino le Komesina o Sulufa'iga. O lau tau tali whaaloalo. I le wala watu le Afioga le whonftalai. Tau tātou tala le nei aso. Kamo le malu le alofa ma le anga le leio le tua le afio atu. Ua tāpena le Afioga le whonftalai ma lona ofisa. Se tau mawhitanga tala whea ngai wha le soifua maloloina. Tātou te tali suai ma whaisi tala maali e tulo le ngana. Tāpena i nei portfono komiti tu atu i nei. Tātou te tali sua whatasi ai. Tātou lu au ma tātou whama vai ai. For the sake of our donor partners, we wish to acknowledge your presence today on behalf of the Speaker of the Legislative Assembly,
thank you for taking part this special ceremony, the official swearing in of the new Ombudsman of the independent state of Samoa. We wish you all the best. We pray for His blessing, His guidance, and His healing to be upon you always, now and forever. Whaftai. O te wala watu malanganga whaloalo, ilo sungal taitai ilo sauninga, e saunia se talo whai, e whai wale tato sauninga malanganga whaloalo. Malo pa ia I lunga nei atunu. Tai o le atunu. E malo, tai o e kalesi. Pisinisi ma e umolo ngadu lue le atina ino Samoa. E lo manuia ia Vui Clarence Nelson malonai. Aftai lo fio mai. Ia fo I le vi inga ia te oe lo matutu o le tultama le alo maleanganga pa ia. I le suafa pele o Yesu Keriso. Amen.